hari kesi ni ya Karongi ni he ntajya nibagirwa ihora y'umuntu can somebody remind me the story abayizi hari umuntu washakaga serivisi ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose ari hafi kubyara ari aho hanyuma agera ahantu ni hehe ariko mubwira abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi Karongi muri hehe ntabwo yizi iyo umugore wapfuye ubwo nawe cyo ni ikibazo uri umuyobozi w'injiji uraho ntuzi iyo story igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi kuba utayizi byashoboka bite abantu bari mu cabinet twayiga urayizi yes komeza uhagarara yes umugore ku bintu bya mituweli yes sir n'umubyeyi wari ugiye kubyara hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza yarabinginze urabyihutisha yarabinginze kandi byaragaragara ko ameze nabi yego yes hanyuma hari ku kigo nderabuzima ajya mu rugo hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga ntabwo ari serivisi mbi that is criminal absolutely criminal ariko bijya muri ubwo ntabwo bizi uri hari Karongi ntabwo iyo story urizi yese narindiyo n'abandi babizi ntabwo bari bariyo hari ikibazo ubwo navugaga aho nahereye abayobozi mutagira ibintu mukurikirana muyobora mute ubu uri hariya utazi amateka yaho niyo waba waraturutse ahandi by the way ukajya muri ako karere kukayobora ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya ni ukugerageza kumenya ibyaho ngaho ntabwo bavuga ngo ntabwo ngewe ngo ntabwo navukiye aha ntabwo mbizi urajya hese noneho ubundi ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima ariko babigiraga iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira kesi yarabaye irazwi ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari hehe ubwo urasanga nabo they just walked away free Minister of Justice ndashaka ko iyo kesi ndashaka kumenya uko yabyagenze babikoze icyo gihe ndibuka erega byaje no mu cabinet turabiganira ariko abo bantu bagombaga gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye naho ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi yes you have to aramwumva ntimushobora kubyumva ko mumaramara imbere y'abenegihugu ko nk'amaraso y'abenegihugu murasoma Bibiliya agakaraho usanga harimo abantu bavuga ngo nabasomyi ba Bibiliya ngo nabasenzi nta murasoma ati abenegihugu intama zanje aho kuzibungabunga muzibye ibinure sivyo nyene none sivyo
ukagenda mwibarabara n'amakaruvati ngura umuntu naho wapfuye ugenda. Birababaje jewe nk'umwongere baragije irihanga mwe nyene mwandagije irihanga ry'abarundi. Je ndabona yuko ubusuguru bwo ni bwishi, ubuhushi kabisa bwe bwiragira nk'intama zo muci ni bwishi, birateye isoni. Mugani yumvire yuko ubu bintu bigira bihinduke. Ese yare yabaye mwarariye mwaranezerewe, nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo. Naye ntimwahimbye ntuzeho imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari, ntimwahimbye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na Shetani ntibahaga. Mu minsi zinagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa, narazivye amatwi. Iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro, bagaca bagurisha muri Afri Textile 6,700 na muravyumva, kugurira umuntu 500 ukagurisha 6,000 muri Afri Textile, bagaca bagurisha zijya mbuto na zintete 1,000 ku kilo. Murumva nasanze amahera kojeruko itwara ku kilo ni 6,215 umwene gihugu yatwaye 550. Ugacuba gukojeruko yatembagaye mbwira ayo mahera yashira he? Ni mumbarire iyi yashira muva kukamara amazi. Chemara nimvira chenze fata batwara ayo mashira hamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu, ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika apfume bipfungira mu nzu nta kamaro. Genda muri Sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifite. Nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Burundi tugira duhangana n'abazobasubirira ejo bavyumve. Umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turayikwazotunesha Bamurarondera rero ibigwanisha abo mukawa bamurarondera abagabo muri ku ruhande rwa tondesha ingabo natwe tondesha ingabo tugwane kuko urumva muri ko muhenura igihugu ko rero muri ko murahenura igihugu reka natwe duhangane nawe.